алгач келгенде, андагы наристе классташтарым дале эсимде. Агайлар эжей менен таанышып бирген, мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Арадан ай өтүп, жылдар өтүп, жаздын айында сүйүлүр башталып, кат жазышып, керемет алуу бак. Балалык сүйүү калыптыр алыс жактарда. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Турмуш өз жолунда кете берет, зымырап куштай. Кайталангыс көз ирмен биз үчүн ошолу бак. Мектебин балалыгын өтүр тунук булак. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Мезгил өттү эми кайрылбастыр ал күндөр кайра. Таңып байлап кояр эмес убакыт, же токтотуп кое албайсың суранып. Мына ушундай касиеттүү күндөрдө жүз көрүшүп турганыбыз чоң бакыт. Эчен элдер суктанышат калкына, тилибизге, жерибизге, салтына. Кел балдарым, шүгүрчүлүк кылалы бүгүн күндөй улуу күндүн баарына. Салмастарбы кадыры бийик ата-энелер, келген коноктор жана мугалимдер, татынакай периште сымал окуучулар. Бул кичинекей бөбөктөр кече эле мектеп босогосун жаңыдан аттап, тамга тааны элек, колуна калем сапты кармай албаган, мотурайган балдар эле. Мына эми 36 тамганы таанып, окуганды, жазганды, эсеп чыгарууну ал тургай ырырдап, бий бийлегенди дагы үйрөнүп олтурат. Кане эмесе булардын баарына өзүбүз күбө бололу. Балдар менен бар байлыгым, мол бактым. Балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Саламатпы эжей деген сөз үчүн мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Убакыт өтөт, карматпасаң зымырап, күн артынан айлар, жылдар жымырап. Кечээ гана биз кармасак алипе, бүгүн мына коштошууга келди убак. Андемесе бүгүнкү кеченин себепкери болгон 1-классыбыздарды ортого чакырып алсак. 1А классын жетектеген Кудайбердиева Динара эжеке. 1А класс.
Kırgız Respublikasının gimini oynalsın. Кылымга өткөн доордон доорго мугалим салымын көп Алатоолуна сиздер берген тарбияны таалим менен баарыбыз кең келечек жаркын жолдо демекчи. Азыркы биздин майрамыбызды ачып берүү үчүн номер 49 Сарташ башталгыч мектебинин директору сиздерге дагы сүйүнүчтүү кабарды мен айтып жарыялагым келип турат. Биздин жаркырап бүтүп жаткан мектебибиз жалпы орто мектеп деген статус наамды алды. Жакында биздин Сарташ башталгыч эмес, Сарташ орто мектеби деген статуска ээ болдук. Ошону менен биргеликте кече конкурстун жыйынтыгы боюнча биздин ИО директор болуп иштеп турган Тойгонбаева эжекебиз кече жакшы 65 балл упай менен утуп келип, директорлук наамга жетишип отурат. Бүгүндөн баштап мектебиздин директору Тойгонбаева. Салмастарбы, урматтуу ата-энелер, келген коноктор, мутрайган кичинекей биздин бөбөктөрүбүз, жана өзүмдүн мектеп жамаатым. Мына бүгүн кече эле тамга тааныбай ыйлап келген балдарыңыздар бүгүн 36 тамганы таанып, сүйлөп, ырдап, бийлеп беришет сиздерге. Бүгүн ушу биздин 1-классыбыздын кош акыркы кош алиппе майрамына куш келипсиздер. Келечекте ушул балдарыбыз чынчыл, адилеттүү, билимдүү, ден соолугу таза балдардан болушуна тилектешпиз. Сиздер үчүн дагы чоң ыраазыбыз. Сүрдөп кеттим, катмай табар. Ошол биздин мектебиз эми Кудайга Сарташ орто мектеби болуп ачылды. Сиздерди дагы бир жаңылык менен эртең 10 май күнү сиздерди ачык эшик күнүбүзгө чакырабыз. Ана мектепке өтөбүз, жаңы мектепке. Министрлер келип ачып беришип турган болушту. Куш келипсиздер.
берчеке. Оба убакыт учкан куш, мезгил аккан суу. Биздин мектепти алгач бошого сынаптап, келечекке көптү үмүт кылып турган 1-класстарга кезек беребиз. Кыргызымда улуу сөз бар айтылуу, билим алуу, эс акылды арттыруу. Баалап кетем баарыңарга силердин мотурайган балалыкты бактылуу. Анда эмесе 1-А класстарга кезек. Урматтуу ата-энелер, кымбаттуу мугалимдер, ардактуу окуучулар жана бүгүнкү кош алфаттуу майрамынын жалпы катышуучулары. Биздин балдарыбыздын сабатын ачып, ат-тамгасын таанытып, билимдин чексиз мейкиндигине жетелеп алып барар кош алфа майрамына кош келипсиздер. Коңуроонун күмүшүнү чачырап, 1-рет классына чакырат, талпына кой темир канат балапан, таалай жолуң ушул күнү ачылат демекчи. Коңур күздүн коңур өйнү менен кече эле алгачкы мектеп посогосун аттаган кичинекей наристелер жыл айланып 1-классты алифбени бүтүрүп олтурат. Анда эмесе ушул ак жүрөк, аруу таза наристелердин жардамы менен даярдалган майрамдык кечесин ачык деп жарыялайбыз. Бала менен аралаш, бир жыл кандай өткөндүгүн билбей калдым замандаш. Кыйын күндөр артта калды, баары өзү бүткөнсүп, эми балдар үйрөнгөнүн көрсөтүүчү убагы. Анда эмесе ата-энелер көңүл бөлүп туралы. Ayter. Elbette bizge salandı, pekege buzba salandı, ak kaysi işke talpıngan okucular alandı. Salanda şu saltımız, zadatımız, vakit menen kökülüp kanatımız, alik alıp koyunuz bol salandı, kırgızım saltın şul baykasanız. Salam aytan bugünkü mayram beren, salam aytan mejalgay barma teng, başit beren degen salamımdı, kurbu kurdaş atayına barma teng. Kırgızlar sevdim cebeli, kırgızın kumuş keberi, kırgızın saltın kırgızca salam bereli. Biz sizlerle Salam aytamiz, sizleri bugün bir gününüz. Elbek olu ese, elbek
саламатсыңар балдар? Менин кичинекей татынакай акылдуу балдарым. Мына бүгүн мектеп көсөгөсүн аттаганда эң эле биринчи колуңарга кармап, тамга таанып, тамганы үйрөткөн алипе китебиңер менен коштошкон отурасыңар. Бүгүн силер сүйүктүү китебиңерге рахматыңарды айтышыңар керек. Туурабы балдар? Анда эмесе баарыбыз алипе китебибизди чакырып алалы. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Андыктан бул майрам силердин жеңиш майрамыңар. Мени уят кылбай, жакшы окугула. Кана коштошоор алдында силерди сынап көрөйүнчү. Даясыңарбы балдар? Алипе. İt adamdın kanatı. Akıl kaptan tarı kaptan akıl kaptan. Bilimkes emgek anlatkısı. Tuğdan yerde yaşaman. Tuğan geldi toprağı altın. Adilet. Öneriң bolsa örgө çak. Tamam aytasın Nurgay. Ottan sak bol. Turagay Bordulga. Ali beni koşumuz. Hem kicili inimde kucakçayıp tuzumuz. Altın kitap Ali ben markına kuaçkamın. 36 tamanı oydamay jattadım. Okuyayın düşündüm, Alipe'ni bitirdim. Arkın sayın Alipe'ni Asya Alipe'nin bayramın Arkın sayın kütündüm. Orundalıp dilekti, oku bütüm Alipe'ni tanıp bilip aldım ben, tamgalardı cevapım. Başım nele? Acırayan tamgalar barımızga jattandı. Jarkıragan zamanda başımızga bak kondu. Саламатсыңар балдар? Mektebimen okutan negelerim ağalarım. Mektebim tarbiyalak çoğun oydungo medidayım. Galastar kızar baldak, hoş buldu gece gelip alabanda. Galastar kızar baldak.
Tuğulangan tabakşat, o tamgası toğuluk, otun oku oruku, o tamgası katışat. Kartuk jana fanarga, jazabız biz fıtamga, flamasteren gerek, kozdop süröt tartkanga. Sabır sabız sugarat, sayra saydan sualat, sı tamgadan baştalıp, sözden kuralı. Kelepçe jargana, çığ tamgadan baştalat, çok ettir beceriyle, çığ tamgasını atalat. At koyup trenklep, acur atı vergidep, sevdiğim boyu sözdürgü, neyini cazat vergidep. Çava lekey çağılgan, çığ damgadan baştalgan, çınçıl balık çoğayıgın, çındı ıyık balının. Temir tırmağa okşağın, tığ damgası men bolam, tığ damgasın yazbasan, top babastan at bolam. Aykon manas kabılan, atandın jayın surasan, aldı jağın karasan, anstan şerdin türü var, at jağındı karasan, altın yerдің күчі бар. Бала балық балқаға, бөй жазат баштамға, балда түрі біртілет, барат жат бақшаға. Есе ерлік кеберек, тамғасы ең керек, ең büyük adamın ere desен ей келек. Әділетке бер. Папағасың әділетке берер. Raketler hemen söz başında arıp gelgen, kompüterler başkarıp, robotlar işlergen. Yok. Абыл сен өзің ұрын айтыр. Жаттағаның айтыр. Anne gece atın yok, içkerti dep koyuşat, iyun sözlerge, meni жазып koyuşat. Demek taraftarınızga, düz Allah başlama, adı dönem, belki dost, yardım verdi daimga. Veya sebep verdi yok, bu damgadan başlayan, maksal jaka paravoz, vagon sürüyor barakat. İyi damganı bilebil, ilim kuduk karganın, iğne melen yüzdeybil. Yok züden başkalar, züm zavattan casalar, uydun beri bili ol, zengi baba atalar. Kütük ülkü, ülkü kan, çaklat tüy tanması, çana dağı üldügü. Işık, maymun, mamalak, mü damgadan başlar, fakat kalay mekseden, başın aydap bakar. Benim mü degen tamamı, nandın ardı cazamın. Nandan yıkmaylık cam. Nandı dayı battayım. Çekil tatlı koydayını. Atkadan ötüm. Çibin tatlı koydayını. Çiğdemçe çaypa. Çaptayını işem. Tep çakoy çıktı çatıka. Çay deken tokoyda. Yanıtcan canı var. Kuduş karşılan kuyruğu da çarı var. Maksat. Azıktın айтыр. Babakay gel aytak. Baldayı bütün gel aytak. Bölümde kırmız. Bölümde.
тартуучулар. Менен еттен мадам башталат. Үй башында ыйык сөз, бөк сөз десек да таппайбыз. Маннас болуптур, маннас отко коюптур, уулу жарсын сураса, оннекиге толуптур, ошо кезде тору чарды миниптир, оғат бөстү кийиптир. Ошо кезде манасың урунарга тотаппай, урушарга чотаппай, кечеринен чоктоппай, зың-зың этип келебе кара Кытай майдыны калган экен кабылан бычагына теңебей, Кытай корду кылгарын, кыймадырды кыргарын эбогала билиптир. Açulanıp alma. Bir çıkanı çetkeni, çıka ırgıdı çırkırap, ezen kanun nekin ağrı, çıka digenciliki, talkan oldu pırkırap, kızımlar kıyrap çıkıldı. Mikrofon al. Kardı manas başladı, altıma şöntür aytıp, arıstan kırıp taşladı, talgan çalgan emedi, Kuday betin sal baykal, kalaymandı başladı, 200 eken balbadı, esil manas kapılar, bağrın caylap taşladı, ey! Hey! Kundan kun atıp, kun mezgili geliptir, aydan ay atıp, ay mezgili geliptir, oşa gezde el manas, jetike caşı toluptur, mungalgan atı çok ciddi, bakalan capcaş balvanın şerekeni kim büyüdü, peşke çıkara gelgence, berenin manas basçıgınca, hey! Hey! Çoğul çubak batırın, çamurdu kolgu aldı deyt, çoğulup durgan Kıtaydı, çocuğay gidip vardı deyt, çocuğun doğan terasın, çoğudan narı saldı deyt, hey! Oldu, azar. Stakan verelim. Kempir, Birinchi o'tirish kerak, anani aytadilar. kempir, mınday gelce. Aytınız, sözünüz bolsa aytыңызчы. Ugayın. Çaydan içip oturunuz. Mağa bir kömecinden bışırıp berçi. Sözünüzge koşulam. Kampada un çok bolsa kantemin. Kampadan şoför, kıçıklardan kır, oşoğa layık kömecinden çıkıp kalar. Makul. Ошентип кемпири кампалардан шыпырып, кычыктардан кырып, көмөчүнөн бышырып, дерезеге кургатканын коюп коет. Көмөч терезеде ысып, терезеден кулап түшөт. Ошентип баратып, кулап томолонуп баратып, ал койнекке кездешет. Koyuneke biliyoruz. Koyunek. Gel, sekirip gel. Ayavay. Çok sen benim yaşka şaşılma. Andan görmüyorsun. Nerinden kalmaçsın. Ha, o gibi. O değil abla. Andan görmüyorsun sana da bileyim mi? Ben? Niye kömöçkün? Kampadan şıkılgan, kıçıklardan kırılgan. Men kaymak menen jurulgan, men meş içinde bışırılgan. Men abışka dağ
kaçıp ketken, men kempirden kaçıp ketken. Senden koyunu go'mayla kaçıp ketken. Ал көмөшүнөн карышкырга жолугат. Аябай жытың бұрқырайды қо. Аябай Жытың. жытың бұрқырайды қо. Аябай дауымды оқшайсың. Аябай Дауымды оқшайсың. дауымды оқшайды. Мен сені жеймін, мен үйреттім дедім. Мен сені жеймін. Мен сені жеймін. Тоқта. Қашқыр әке. Ана мен жешкен сен шашылба. Ана мен саңа да берейін бе? Секіріп ұрда. Мен көмөчмін. Мен көмөчмін. Кампадан шыпырылғам, қычықтардан қырылғам, қаймақ белен жуырылғам, мен меш içinde пышырылғам, мен терезеден ұзатылғам, мен абышқа да қачып кеткен, мен кемпирден қачып кеткен, мен қоянектен қачып кеткен, а сенден қашқыр оңайла қачып кеткен. Ошентип, Карышкырдан да кутулуп кетет көмөшүнөн. Бара жатып аюуга кездешет. Sen aябай açtığın. Ben seni jeyim. Жоқ, қолды іштетеміз. Senden jeşke şaşılba. Аю әке. Ана мен sizge ырда берейін бе? Мақұл ырда. Мен көмөчмін. Кампадан шыпырылғам, қычықтардан қырылғам, мен қаймақ белен жуырылғам, мен меш içinde пышырылғам, мен терезеден ұзатылғам, мен абышқадан қачып кеткен, мен кемпирден қачып кеткен, мен қоянектен қачып кеткен, мен қарышқырдан қачып кеткен, а сенден аю оңайла қачып кеткен. Ошентип, Аюудан да кутулуп, ал куу түлкүгө жолуккан кези. жақсына оқшатып кел. Мен сені жеймін. Жоқ, құндыз аял. Жоқ. Қу түлкі. Sen мен жешке шашылба. Ана мен саңа да берейін бе? Мақұл. Мен көмөчмін. Кампадан шыпырылғам, қычықтардан қырылғам, мен қаймақ менен жуырылғам, мен меш içinde пышырылғам, мен терезеден ұзатылғам, мен абышқадан кетіп қалғам, мен кемпирден кетіп қалғам, мен қоянектен кетіп қалғам, мен аюдан кетіп қалғам, мен қашқырдан кетіп қалғам, а сенден түлкі оңайла кетіп қалам. Жоқ, мен ұқтаған жоқпын. Аябай сонырды айткенсің, мага дагырдап берчи. Аябай сонырды айткенсің, мага дагырдап берчи. Баштайбыз. Бұрда атқанда жеп қойыр, бол, бұрда. Мен көмөчмін. Кампадан шыпырылған, қычықтардан қырылған. Ошентип куу түлкү алдап көмөшүнанды быштып жеп кеткен учуру.
Ozanға пияз таштадым, ақияны бастадым, ұшы тұрған сені тәгіретті баштадым. Ақия, ақия, атам қоқуй, қоқуя. Ақия, ақия, атам қоқуй, қоқуя. Әтіліп дейін бір далай, сарым майың жоқтысы тұтшына сасуай. Ақия, ақия, атам қоқуй, қоқуя. Ақия, ақия, атам қоқуй, қоқуя. Erте tağda oyotsa, yerine siz duruştan. Apam menen adamı çeçiktirip cumuştan. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Oynap жүрüm mektepte, oy dişiyim de bozdursun. Tiş şokkasını bastasın, faydalanmay duruşursun. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Men qarmayman, aytır. Barbayım деп мектепке, бұнда жаңжан саласың. Мұнда алсаң сен қайда өнер білім аласың. Ақия, ақия, адам қоқуй қоқуя. Ақия, ақия, адам қоқуй қоқуя. Oyağımda denirmen, biyağımda denirmen. Şutkan Aliya cundik şemirgen. Ақия, ақия, adam қоқуй қоқуя. Ақия, ақия, адам қоқуй қоқуя. Альбина. Biyaqtағы жойы, үші тұрған әліне, қап қотайған өлі. Ақия, ақия, адам қоқу қоқуя. Ақия, ақия, адам қоқу қоқуя. Бұяқта банка, сол туған әлбина. Манка. Ақия, ақия, адам қоқу қоқуя. Ақия, ақия, адам қоқу қоқуя. Su üstünde paravoz narı beri çaypalar. Sana uçan gözün sırmaga bir minutta baykalar. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. İlk gündün birinde kaldırasın sabaktı. Unutmasın iyi. Işıltırgan orayım utaysın tamaktı. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Kötönü çok tultuk kız, kötönü de bırtık kız. Nenden gitti görürsün, akı ne açsam ölürsün. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Kitap betini açmaysın, üy tapşırmay kalmaysın. Takır betin kızarmay, nakline kaçaktaysın. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Akıya, akıya, adam kokuy kokuya. Biz baramız yayları. Rızkını bekerge çakmakla balları, akarak kılıp bırakır çakmakla balları, akşamdayız antıp takula balları, birim faydalı okula balları. Samur jal kuş geldi, jal buraklar kuylet, çaşıl kızı jal burak tuzga yüllet. Atam kanı, Kulağını bilimin
Эми балдар, биз Алипек китебинен тышкары да кандай сабактарды өттүк, кандай китептер менен тааныштык? Азаматсыңар, демек орус тил сабагынан да силер ырларды, жомокторду үйрөндүңөр, туурабы балдар? Анда орус тилинен үйрөнгөн ырларыбызга чыгайлычы? Мақсат, ой, Құддус, қайсын айтасыңар? Бабушка, Бабушка и дедушка, мама, папа, я, Даришка, вот моя семья. Ені көрмен айтамын, барды. Birden 10 çeyil vardı bu biraz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demişler. 11, 12, 13, Meni okup жүрдүңөр, мээрим төгүп сүйдүңөр, тер кылбастан барагымды жандай көрүңөр. Тамгаларды үйрөндүңөр, шар окууга күндүңөр, сулуу жазып дептерге ачылыптыр көзүңөр. Андан эсе балдар үйрөндүңөрдү, ырдагаңарды, табышмак макалдарыңарды, өнөрүңөрдү көрдүм. Весенний качнул облака, время пришло, и нам грустно слегка. Ведь расставаться настала пора, сад покидает родной детвора. До свидания, родные, хорошие, задушевная сбудется пусть мечта. Помашите детсаду ладошками, и расстанемся мы навсегда.
класстын ушун менен газет программасы соңуна жетип келди. Класс жетекчисине жана окуучуларга чоң рахмат айтабыз. Азыркы кезекте биринчи Б класска беребиз. Түрт-түрт кагып жүрөгүм ийгер үмүт тилектерге толтура. Эртелик кеч баккан тулук ойлорду бакырам көз окуучума айтууга. Серги түшөт, эрги түшөт мектептен, бала жыттуу арасынан жыттасам, өтүп жаткан өмүр эместей, эжей деген бала сөзүн утпасам. Салам айтып келип калдым, туттуу болсун күнүңүз, ден соолукта аман болуп, амандашып жүрүңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Алипея земине келген ата-энелер, урматтуу коноктор. Коңгуронун күмүшүнү кагылып, биринчи рет классына чакырат, талпына кой темир канат төбөгүм, талай жолу ушул бүгүн ачылат. Кымбаттуу окуучуларым, бүгүн биз кубанычтуу күндөрдүн бири болуп жаткан Алипея майрамыбызды тосуп отурабыз. Бул күн, бул кубанычтуу майрам биздер эле эмес, башка биринчи класстарда дагы тосулуп отурат. Алипея китебине биринчи рет эшигин ачтыңар. Аларды дагы биз билбеген көптөгөн ырлардан, макалдардан айтылат. Саламдашууга. Биздин эл үчүн аракет эмгек жаныбыз. Окусун билсин балам деп шарт түзүп берген биздерге, ардактуу асыл ата эне беребиз салам сиздерге. Баарыбыз окуп үйрөндүк, жазылып тегиз тизмеге. Балдар анда эмесе Алипея китебибизди чакырып алсак, Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Андыктан бул майрам силердин жеңиш майрамыңар. Мени уят кылбай, жакшы окууга. Кана коштошоор алдында силерди сынап көрөйүнчү. Даярсыңарбы? Саламатсызбы, Алипея? Сизден биз окуганды, жазганды, ырларды үйрөндүк. Рахмат. Урматтуу Алипея, балдар Алипея алгандан баштап ырларды, жазганды, окуганды үйрөндү. Анда эмесе балдар Алипеянын ырларын айтып берсек. Ой кошу, сүйүктүү Алипея, жол китептеги төлбашы, жолуктуруп толуну, жамагу бакап жакшы. Я тамгасын отуп шатыратта куртат. Адан кийин дагы жок сарып курт. Быйтың басамын, мектепти көздөй шашамын, сабагымдан 5 алып көңүлүм ачамын. 36 тамганы оңой эле үйрөндүм. Сөзүн окуп Алипеянын эчегиндейсиң. Көп билим алдык. Болсун бизге калайык, эмне үйрөнүп, эмне билдик, кана ортого салайык. İsa. Бүгүн бизден салтанат. Башка окуу менен достоштук, Алипея менен коштоштук. Биз 36 тамгадан Адан баштап тамгаларыбызды айтып койсок, Алгачтын башаты. Атамдары башталат. Ата-апа уюсун, атамдарын айтылат. Билет кабакка, Алипея менен калтасып, сезимдерди ойготтук. Суу менен номурланат, суу менен кылдай туштарат, судан түшүм болалып, турафаталап кубанат. Табайлап татыда, табайлап татыма, лола келди кашыма, лабар тайын кыжылеп, лимон кыжын тарады.
Faydası için ve kendim fayda bal bol turayım. Faydası için ve kendim fayda bal bol turayım. Falhamelen çekendim faydasını kimden sorayım. Yuri ağam siyahtı şarpa uçkan kosmos koy. Yuri uçkuç bolom dek Jüpiter'ge konum dek. Çoğ annemdin kolunda çoğayıp çatkan bir kızman. Çınar çolpon ecemde çıganı babam kırgızdır. Urmat kılıp çıngızdı. Ulu eldep kırgızdı. Uğup kesse dostlarım uturmap sınatqınızdı. Şayda geçip ötüp bir şarkıya bakkanlar ya. Kalbani жақсы көремін, халатты үйді киемін. Мен болғанда хан болам, сөзін ұққан олымын. Düz oturarız. Benim arkitektasına varan eve varında biberim kaçakını etti, bastaptan kabacını etti. Onun yaşagan oyunda büyük zaman, oru sözde kırgızın oyları büyük zaman. Öyle aytıptın ha? Gül bahçamı aradı, ölmez sanadı. Mektepte gırdaytam, ilasam soratqon, datu oynatqon, rızkı çekam imandı önek. Poyezderde Şarlardı qaradım, poyezderde saradım, yumşat üçü belgili dostlar basra. Tugulun uygu, uygun telet bilem. Uyumuzdan tüstün, ümetmenen tiledim. Kızlar beni oku. Aytır, oku aytın aytır. Nandın ekenin Nurcan ettiklerin elinden bular, zırhı nartte bakar etsin. Oturup dursan ben barğanına. Жас сияқты үйренген жер тамғасын біліп ал, жырғалды сен бұл заманда жақсы оқып білім ал. Азиядан Қытайлар келішті, сені соғыс құрышты, сектірі тұрышты, сентіліп жүрек тұрышты. Қошылаш Қытай қырғызды далайсын аса. Қайратын көріп қуалашып қаз дос деп аташы. Тамқамен болып, достықты ме тамқама, түсмен тесектен өткізсе, өмір көріп. Çoğmastan çapalı çan bozdur, damda tutup geçinde ayrıla var kondur.
Айтқылачы тезірек, алипеден оқыған ырларды, мақалдарды. Или майрам, ақ мектепке бірінші бізбен адамдар бендесі қанжулы болғала, су сыйған жер болады, қол қодыған қор болады. Атқа мінсек сылантып, тоқуғыла балдара, елім білім пайдалы, оқуғыла балдара. Жайы қысы кеттеген, мәңгісі бар алаты, асман менен тірешкен, белгісі бар алаты. Bedelenip gelmedi. Onu ben aytayım. Yaşıldan at gelmedi. Yaşıldan at gelmedi. Bedelenip gelmedi. Yaşıldan at gelmedi. Cımın çirköy köpülüp, uçup röt kökülüp. Gür ballar bağlı, kalkan karma balalı.
Азбука. Ая, машина айтсана. И канча айтсана. Астра. Астра. Азбука. Астра. Азбука. Жарым саат калат. Бабушка и дедушка, мама, папа, я, братишка, сестренка, вот моя семья. Бабушка и дедушка, мама, папа, я, братишка, сестренка, вот моя семья. Бабушка и дедушка, мама, папа, я, братишка, сестренка, вот моя семья. Асинат, мыло. Мыло, щетки и вода, лучшие друзья. Мыло, щетка и вода, лучшие друзья. Мерим. Маша платит, а волчица страшно, Машенька в лесу. Страшно, Машенька в лесу, позовем ее ау. Ау, барлы скоро менен, Маша, волчище, Маша, страшно, Машенька в лесу, позовем ее ау. Су бар жерде жашоо бар. Өнөрүң болсо өргөчө. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы. Ат адамдын канаты. Оттон сак бол. Оны айткай. Бизди үйдө кыл жатпайт. Шақсы бала отқа қасы, самыр бала үйге қысы. Эй, Манас, Манас болып тұр, Манас атқа қонып тұр. Улық жашын сұраса, 12-ге толып тұр. Торы жарды миніп тұр, оғыз көсті киіп тұр. Шоң кезде Манас руын арға таппай, руын шарға жо таппай, кекеріне жоқ таппай, сыңсың етіп келебей, қара Қытайған жолы қалған екен қабылам, ұшқалыңа тенебей, дайық құрдық қылғанын, қила жүрдің қырғанын, ева қойлап биліктір. Манас ачууланып ал Манас түшкөнү жеткени, кырды чыркырап түшкө тийген жилиги, талкан болду бир кырап, кызылнар кыйрап чыгылды. Кар Манас баштады, алдын жыйылтыр айтып, арттан кайрап таштады. Талкан чалкан эмбедей, Кудай бетин салбай кал, калаймандай баштады. Эки жүзөкөн балбаны, эсил Манас кабылан, баан жайлап таштады. Эй, Манас. Кымбаттуу ата-энелер, мына ушу менен биздин биринчи класстарыбыздын Кош Альпе майрамы соңуна жетип келди. Андемесе ушул балдардын келечеги кең болсун. Келечек булардан көптү үмүт кылып күтүп турат. Ыраазымын силерге, дагы деле даярмын илим билим бергенге. Кош кыла балдар, кош болгула. Андемесе азыр ушул биринчи классты эң мыкты окуп жакшы жетишкендиктерге жетишкендиги үчүн окуучуларыбызды сыйлап алсак. Ош областынын Арван районуна караштуу номер 49 Сарташ башталгыч мектебинин 1-А классынын окуучусу Аттокур Нуржигит жакшы жүрүш турушу менен сыйланат. Жакшы окууга жетишкендиктери менен коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн сыйланат. Шундай эле сыйлык менен Рахманбердиева Аида сыйланат.
Birinci Б классынын окуучусу Абдурашидова Мээрим сыйланат. Birinci Б классынын окуучусу Жаныбекова Канике сыйланат. Birinci Б классынын окуучусу Мамаксызыкова Айсынат сыйланат. Birinci Б классынын окуучусу Курбанкулов Муслим сыйланат. Биздин дагы мектепте өз салымын кошуп үлгүлүү ата-энелер катарында ыраазычылык катыбызды дагы окуп койсок, урматтуу Ормонова Алтынай, сиздин коомдук иштерге активдүү катышкандыгыңыз жана балдарга үлгүлүү тарбиялоодо мугалимге жакындан көмөк көрсөткөнүңүз үчүн номер 49 Сарташ баштагыч мектеп мугалимдер жамааты тарабынан сыйланасыз. Ушундай эле сыйлык менен урматтуу Төрөкулова Гүлайым сиздерди баланы тарбиялап өстүрүүдө мектепке мыкты салымыңызды кошуп үлгүлүү ата-эне катары Төрөкулова Гүлайым эжеке сыйланат. Үлгүлүү ата-эне катары коомдук иштерге мугалимдерибизге жакындан жардам бергендиги үчүн Мойдунова Айпарча эжеке сыйланат. Дайыма коомдук иштерде кайсы баласы болбосун күйүп жанып келип дайыма коомдук иштерде активдүү болуп мугалимдердин жанында жүргөн Акунбаева Саадат эжеке сыйланат. Биз администрация тарабынан ушундай ата-энелерден көп болушун суранабыз, урматтуу ата-энелер. Сиздер бар, биз бар. Сиздер бизге жардам береткенсиздер, балдарыбыз келечекте чоң-чоң ийгиликтерге жетишет. Ушундай ата-энелерден көп болсо, ушундай ыраазычылык каттарды биз дагы жазып тапшырып турсак. Рахмат. Урматтуу ата-энелер, анда эмесе сиздерге сөз кезек берсек, ата-энелер комитетине. Ата-энем, түркүгүм, асылдарым, узак жашап, бар болгула жакындарым, сиздер үчүн таазим этем, баш ийем, ак эмгеңиз актайбыз деп уул кыздарым. Куттуктоо сөздү ата-энелерге кезекке беребиз. Мектептин мугалимдери жана ошондой эле ата-энелер куш келипсиздер. Мына бүгүн биздин отурган балдар кыздарыбыз бүгүн Алипе майрам менен коштошуп отурушат. Буларга атамгасын үйрөткөн ушул Динара эжеке сага Аллахым ден соолук берсин, үй бүлөлүк чоң бакыт берсин, иштериңе ийгилик. Мындан кийин дагы албан алган ийгиликтерди каалап, сен ушул биздин окуучу балдар кыздарыбызга салымың өтө чоң. Саңа биз ата-энелердин атынан, биринчи А класстын ата-энелердин атынан сага чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Аллахым да ушул жерде отурган мына мектептин мына Аллага шүгүр, биз мына Сарташ мектебинин ушу жаңы ачылган мектеби ушул директор болуп шайланып отурган ушул Тойгонбаева Бега эжекебиз, сен да ушул ийгиликтерге жетишкениң үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары сен ушул жаңы мектептерге чоң-чоң ийгиликтерге жетишип, ушу балдарыбыз отурган балдарыбызды келечекте жакшы, ийгиликтүү ушул Кудай кааласа Аллахым ушуларга ден соолук берсе, чоңойгондо ушулар бир кесиптин ээси болушка силер эжекелер чоң салымың бар. Кошконго Аллахым. Ошон үчүн биз дагы мына ушу ата-энелер ушу балдардын келечегине чоң салымыбызды кошконго ушул эжекелерге биз ар дайым ушул көмөк болуп, жанында жардам берип турсак деген жакшы ниеттер бар. Кудай кааласа ушул сентябрдан ушул балдарыбыз жаңы мектепке кирип, Кудай кааласа эсен аман кирип ушул мектепке окуп алышсын. Ушул жерде отурган баардык мугалимдер
силерге баарыңарга Аллахым ден соолук берсин, өмүрүңөр узун болсун, ишиңерге ийгилик, үй бүлөлүк чоң бакыт каалайбыз. Дайыма ушундай балдардын келечегине жакшы окууларына, ийгиликтерине жакшы салымдарды кошконго биз чоң терең ыраазычылык билдирип кетебиз силерге. Ушул жерде отурган ата-энелер сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Аллахым сиздерге чын ден соолук болсун, узун өмүр берсин, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Балдарыңыздын келечеги кең болуп, ушулардын бактына баарыңыздар ушул жерде отурган эжекелер, ата-энелер аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ушул Динарга чоң ыраазычылыкты билдирип кетебиз. Рахмат сага дагы. Кымбаттуу жана урматтуу ата-энелер жана мугалимдер, окуучулар, бүгүнкү майрамыңыздар менен баардыгыңыздар, ата-энелер куш келипсиздер, мугалимдер сиздер окуучулар алган билимиңер байсалдуу болсун. Келечекте Кыргызстан туктанган ул кыздардан болуп чоңойгула. Айзада берген билимиңе рахмат чоң. Атамганы баштап фундамент түзүп баштадыңар. Мындан кийинки билимиңер байсалдуу болуп, жолуңар ачык болсун. Сиздерге дагы Аллахым өмүрүңүздөргө берке берсин, оорубай сыркабай дайым ушундай неберелериңиздердин, балдарыңыздардын майрамдарына ушундай салтанаттуу кечелерге дайым катышып жүрө беришиңиздерди каалайбыз. Мугалимдер сиздерге дагы чоң рахмат. Бардык ата-энелердин, биринчи Б класстын ата-энелеринин атынан ушул кабыл алып коюңуздар. Азыр ата-энелер тарабынан биринчи класстарга ата-энелерден майрамдык белеги бар экен, ошолорду тапшырып коебуз. Birge oldum. Keç ketişken adatı, biri-birine jölök bolup karaçı, jaman aytpay biri-birin sıylaşkan, bar bololu mugalimler jamaatı. Agimge köçpöйт деген үмүт менен, ак сүйүүм билимдерге бийиктеген, андыктан бардыгынан артык көрүп, ардактап, кесибимди сүйүп келем. Бүгүнкү ушул кош алипе кече соңуна жетип келди. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул биринчи класстардан көптү күтүп калабыз. Келечекте чоң ийгиликтерге жетишкен, элибиздин атын даңкын көтөргөн жакшы инсандардан болуп жетишсин. Анда биринчи А класс жана биринчи Б класстын бүгүнкү кечебизден узатып койсок.
келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Сіздерге дагы ишиңиздерге албан ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Ата-энелер, чоң рахмат сіздерге дагы.